hari ijambo neza n'utaye mu nzira, ni ijambo ryakira igihugu cyacu. Igihugu cyacu cyabaye libere, inzira ziragendwa. Umuturage ni ukuva ahangaha ari umuntu umwe akaja ku ndondo akongera akagaruka. Umuntu ni ukuva yaja Rwitsankuku .0 akagaruka, yaja za Gipupu nta kibazo, Marunde, Mibunda y'Epfo nta kibazo. Nubwo inka zitaragera mu Turambo, ariko kuwa mbere twashoye kwa Muzenda Sarara. Ni ukuvuga ko kiriya gihugu cyacu abasirikare bari muri operasiyo, kandi mu minsi itari myinshi muzumva ko ingabo zacu zageze za Gipombo. Rero turahamagarira abanyamibunda mwese, ni mwebwe bagabo dufite, igihugu cyabaye libere. Rero turabahamagara kuza mu kubaka igihugu, mutahe. Abaturage bari n'ahangaha ni abasaza, nta mbaraga bafite. Abasore dusigaranye nizo ngabo, abo ngabo ndibotaha mu gihugu, ni abasirikare, nibo bari ku marondo iri imbere. Rero turahamagarira ngo muze mudutabare, muze tubane, muze twubaka igihugu, tutahe mu gihugu cyacu, kuko nta handi hantu twoja, tugomba gutaha iwacu. Murakoze cyane.